Šta ću pit kad porastem? Veoma rano pokazujemo interesovanje za svoje buduće zanimanje. Imitiramo roditelje, isprobavamo razne uloge i zanimanja. Igramo se doktora, pilota, majstora, pronalazača. Tako gradimo naš put ka budućim izborima u obrazovanju i profesionalnoj karijeri. Moja ideja, moja karijera. U karijeri je, baš kao i u životu, važno pružiti podršku onima koji nam pružaju povjerenje. Zato sam uvijek želio da budem neko na koga se uvijek može računati. Danas sam dio tima u kojem svakodnevno brinemo da u našim trgovinama naši zaposleni i kupci imaju sve uslove kako bi u svakom trenutku bili zadovoljni. Moja ideja, moja karijera. Oduvijek sam željela da mi moje vještine omoguće da pronalazim rješenja čak i onda kada se to čini nemoguće. Danas sam dio Mercator tima koji radi upravo to. Brine da u svakom trenutku u našim trgovinama možete pronaći sve što poželite. Moja ideja, moja karijera. Vrlo rano sam shvatio da želim karijeru u timu koji će od starta do cilja brinuti da ono što nam je važno stigne na svoju destinaciju. Danas moj tim čine ljudi poput mene i za nas nijedan cilj nije nedostižan. Moja ideja, moja karijera. Akcija. To je ono što sam oduvijek željela u svojoj karijeri i srećna sam što mi se ta želja i ostvarila. Neki to zovu marketing, ali u našoj kompaniji to se zove stvaranje priča po kojima nas prepoznaju i u kojima svako ima svoju ulogu. Moja ideja, moja karijera. Uvijek sam želio da planiram i gradim velike i važne stvari. Da vodim računa o stabilnosti onoga što nam znači i na šta se oslanjamo. Danas sa svojim timom radim upravo to. Brinem da naš sistem bude stabilan kako bi oni koji nam vjeruju mogli da računaju na nas. Moja ideja, moja karijera. Imala sam mnogo ideja o svojoj karijeri, a svaku od njih je povezivala želja da svojom stručnošću omogućim drugima da znaju da će sve biti u redu. Danas u kompaniji Mercator CG brinem da moje kolege rade u sigurnom okruženju, a naši kupci imaju kvalitet i bezbjednost koje zaslužuju. Moja ideja, moja karijera. Kad sam razmišljao o svojoj karijeri, znao sam da želim da donosim pravedne odluke. Da sam dobro izabrao, svakog dana me posjete moje kolege sa kojima pobjeđujem izazove, donosim dobre odluke i vodim računa da to što radimo, radimo na pravi način. Moja ideja, moja karijera. Svaka pobjeda je zasluga tima. Zato je moja ideja o karijeri bila da budem ona koja će znati da odabere upravo takve timove. Ta ideja mi se ostvarila. Srećna sam kada svaki novi član naše velike ekipe da svoj doprinos u pobjedama koje stvaramo zajedno. Svako od nas studira sa idejom o onome u čemu bi jednog dana želio da se ostvari. U našem timu ove ideje pretvaramo u uspješne karijere. U prethodnim godinama Mercator Crna Gora je pomogao da više od 50 visokoškolaca stekne prvo profesionalno radno iskustvo u našoj kompaniji, a mnogi od njih su i danas naše koleginice i kolege. Sada otvaramo svoja vrata novoj generaciji visokoškolaca i pozivamo te da svoj program stručnog osposobljavanja realizuješ u našoj kompaniji. Prijavi se putem sajta www.euprava.me i neka tvoja ideja postane tvoja karijera.